Reka twongere tubasuhuze bakunzi b'Umwashi TV, aho muri mwese dukomeje kubashimira abakomeje kudutera inkunga y'ibitekerezo, inyunganizi mwese aho muri turabashuhuje, inshuti zacu ziri hano mu Rwanda, bari hanze y'u Rwanda mwese turabashuhuje, dukomeza kubifuriza ibihe byiza. Muri kumwe nanjye Ferguson, turi kuwa gatatu tariki ya 15 ukwezi ni ukwambere umwaka n'ibihumbi 2025. Tuzira ko intangiriro z'umwaka zikomeje kubagendekera neza cyane. Nawe niba utarakora subscribe kanda hano kukazogera kugira ngo ukurikirane ibiganiro byacu bya buri munsi. Uko dushyize ikiganiro jya ubona notification cyangwa se akamenyetso kakwereka ko ikiganiro cyagezeho, maze ubashe kudukurikirana. Dufatanye umwaka uzarana ko uku kwezi kwa mbere kuzarangiye tugeze ku subscribers 10,000, ubu tugeze ku 7,448. Tuje kubagezaho rero amwe mu makuru avugwa cyane tugiye kwibanda mu mikino ya CHAN yamaze guterwa ipine. Izaba ryari? Ese tombora yayo izaba ryari? Nahe makipe afite amahirwe yo gukinira irushanwa? Amwe yarabonetse ariko asigaye andi makipe abiri. Ibyo byose turategereje, amuze tuganire. Impuzamashyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika CAF yasubitse irushanwa nyafurika rihuza abakinnyi bakina imbere mu gihugu rizwi nka CHAN 2024. Ubwo ni umwaka, hanyuma ni ukubera imbogamizi zirimo kubura amakipe arikina ndetse n'ibikorwa remezo n'ibindi byinshi cyane. Irushanwa rya CHAN 2024 ryari riteganyijwe kuzakinwa kuva tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri kugeza tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri muri 2025. Nubwo ariko hazaba hari bube tombora uyu munsi, harakibazwa amakipe abiri asigaye azatoranywamo abiri azakina irushanwa, kuko harimo amakipe 19. Ndabiri CAF ikaba yaratangaje ko izayamenyesha nyuma cyangwa se amenyekana nyuma. Iri rushanwa kandi bivuga ko ryabuze ubushobozi bw'ibibuga bizakenerwaho ibikorwa remezo bigendanye nabyo, cyane cyane ibyo muri Kenya, kuko byubatswe huti nyuma y'uko CAF yitangarije ko amatariki ntarengwa yo kuba yujuje ibi bisabwa. Ko rero ngo Kenya yubatse ibintu huti, rimwe na rimwe ngo bimwe nabyo birakemangwa, ngo ubwo CAF yafashe icyemezo cyo gutera ipine iri rushanwa. CAF kandi yanze ko ibihugu byazagira ibibazo mu mitegurire y'amarushanwa y'imbere mu gihugu, harimo na za shampiyona zitandukanye ndetse n'ibindi bikombe. Ibibazo byose byatumye CAF ifata umwanzuro wo guhagarika iri rushanwa ikarigiza inyuma, aho bivuga ko ishobora kurishyira mu kwezi kwa Kanama 2025, gutyo hagati aho ngaho, kugira ngo bitange umwanya wo kwitegura, ibihugu byitegure bizitabira irushanwa ndetse n'ibihugu bizaryakira kugira ngo bikomeze kurushaho kwitegura. Uyu munsi rero tariki 15 Mutarama 2025 nibwo CAF iza gukora tombora y'amatsinda irushanwa rizakinirwaho, ikaza kubera muri Kenya nk'uko CAF yabitangaje. Ibyo muri Afurika rero bikomeje kuba ibibazo, bavuga bati ibintu byo muri Afurika buri gihe bizamo akajagari n'akavuyo. Umaze umwaka uteguye irushanwa, uvuze naho rizabera n'igihe rizabera, amakipe menshi yari yariteguye, amashampiyona amwe yaragiye guhagarara, abakinnyi bamwe amakipe amwe yari yaramaze guhamagara abakinnyi, nk'ikipe ya Uganda yari yararangije guhamagara abakinnyi bazitabira iri rushanwa. Ariko CAF iti irushanwa ni iryacu, dushatse twarishyira no mu kwa 12 ku mwaka utaha, ihitamo rero kuri kubita ipine.
ubwo rero muri Kanama nibwo irushanwa rishobora kuba. Abakomeje kutubaza niba u Rwanda rwarabonye tike. U Rwanda ntabwo rurabona tike, gusa ruri mu bihugu bishobora gutoranywamo ibihugu bibiri bizakinira irushanwa. Amakuru yagiye avuga ko u Rwanda rwabonye itike ntabwo rurayibona. CAF rero nyuma y'uyu munsi, wenda nyuma ya tombora iza kuba uyu munsi, ndavuga uko amatsinda ateganyijwe, wenda uyu munsi nibwo haza no gutangazwa ikipe ishobora kwiyongeraho. U Rwanda rero narwo ruri muri ayo makipe. Tubutsa ko amakipe yo mu majyaruguru y'Afurika amakipe nka za Algeria, amakipe nka za Tunisia ndetse n'andi makipe yari yikuye muri rino rushanwa, nyuma y'uko CAF itangaje ko yongereye ibihembo by'abazegukana irushanwa. Amakipe avuga ko n'ubundi agarutse, ubwo ni ikipe ya Tunisia ndetse n'ikipe ya Algeria. Impamvu ngo ni uko aya makipe yikuye mu irushanwa ngo ni ukubera ko irushanwa ngo ribangamira amashampiyona yabo, amashampiyona barimo kuba, ugasanga shampiyona irahagaze kandi n'ubundi ngo ibihembo birimo atari byinshi. Amakipe rero menshi yahisemo kubivamo, ariko nyuma y'uko CAF yongereye amafaranga y'ibihembo, ayo makipe yasabye kuba yagaruka. Ubwo CAF no gufata umwanzuro, ariko ikigaragara cyo ni uko irushanwa ntabwo rikibaye muri kuno kwezi kwa kabiri. Ubwo rero abakunzi b'Amavubi, abari kuzabona Amavubi, mu kuvuga ngo Amavubi muzabona muri kuno kwa kabiri muri CHAN. Tubitsa ko CHAN izabera mu bihugu bitatu ari byo Kenya, Uganda ndetse na Tanzania. Ibi bihugu tubibutsa ko nabyo bizakira CHAN ya 2027. Impamvu CAF yafashe icyemezo cyo guha CHAN ibi bihugu ono kugira ngo bibashe kwitegura ndetse no kumenyera kwakira amarushanwa, byitoze kuzakira irushanwa rya Nyafurika ry'ibihugu ari ryo CHAN 2027. Reka rero nkomeze mbashimire. Ubwo yari amakuru agezweho ku bijyanye na CHAN. Murumva ko itakibaye mu kwezi kwa kabiri. Ubwo no gutegereza igihe CAF izafatira icyemezo ndetse n'igihe izafatira igihe cyo kuba aya irushanwa ryaba. Gusa birimo bivugwa ko muri Kamena aribwo iri rushanwa rishobora kuba. Ubwo no gutegereza. Nkomeze mbashimire bakunzi b'Umwashi TV, mbabwira ngo mukomeze mugire ibihe byiza. Ushaka kutwandikira unyuze ku mbuga zacu arizo X, Facebook na Instagram ni Ferguson Rwanda, cyangwa Dushimimana Benoit Gering, ukadufollowinga ndetse ukanatwandikira. Ushobora no kunyura hano muri comment hasi ukatwandikira igitekerezo cyawe ndetse n'inyunganizi. Mukomeze mugire ibihe byiza. Mwari kumwe nanjye Ferguson, turagaruka mu kanya tubagezaho andi makuru aba agezweho. Umwashi TV twahisemo siporo, turabakunda cyane.